محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. haray ina yewtaɗo ɗi ko innete kon layatul qadr haray en gandi layatul qadr nila allah o daari ko layatu o khayrum min alfi shahr ko jemma goto taw mo rewi allah on jemma ɗon hino ɓuri rewɗo allah lebbi wulure haray ko jemma jaade wuɗɗo moɓɓude jemmaji hitande fof allah subhanahu wa taala o daari inna anzalnahu fi layatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عليكم يوم جمعون الله سبحانه وتعالى جبني القرآن عندن جملة واحدة وإتند كلوح المحفوظ وأدين كأسمادنا ينكي جدو يسود وتنم بيت العزة dengan dara en don suudu don haray sak asama haray hino mari suudu ka wangite wana mari den kaaba non ka wangoto den don continue to wana mari den non ka wangoto den don ka kaaba do haray sak asama kadi suudu no fewndo don ka wangete haray don suudu wondu ka asama na yankeje do hindu inne baytul izza haray القرآن عندن الله سبحانه وتعالى جيبين ده وين جمع دون ويتنا كلاه المحفوظ جملة واحدة وأدين ده إنون سود دون هراي كودون دون وين كبوري وين دسابو كتديني أو جمع دو هراي الله سبحانه وتعالى ودالي إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم من جيبين ده القرآن عندن جمع باركينارو koye on jemma ɗon sendete kala yamirore ma kala fiyake ñawaɗo e nder hitande nden haray ɗon woɓɓe no innami ɗon wondema ko fanda ɗon ko laylata nisfi min shaban kono haray ngol konngol ɗon haray kala koɓɓe no loyinigol ɗon ko wayi noon haray inna anzalnahu fi laylatil qadr on noon ko seede wondema haray ko on jemma ɗon fanda ka allah nda ɗon ko satuddu khan inna anzalnahu fi laylatin mubarakah fiha yufraq kullu amrin hakim haray ko yon jemma ɗon programme ji hitande fof woni ko sentete allah subhanahu wa taala jonnata kala malaikajo e département muɗum ko sargi kon sargiɗo fi ndiyan ko ɗon o jonnete yer ndiyan ko saƴinta e nder hitande kon wono malakul mawti kadi ko ɗon o jonnete yer kala mayowo e nder nden hitande ɗon ko wana noon kadi malakum muwakkalum birrahim harfinaɗo fi renga o fi kala jibinteɗo on noon kadi ko ɗon o jonnete programme ji kala jibinteɗo nder hitande ɗiɗon ko ɗon allah subhanahu wa taala jonnata en andi o windino programme aduna o fof ɗum noon o windino ado tagude asamanuji ɗi geneɗen duuɓi 40 ɗum noon moyni kalawel mahfouz joni noon on jemma ɗon kala ko watta nder hitande nden kon o ƴetta kalawel mahfouz o jonna malaikajo on kanko e mandi paton kono malaikajo on ko il ɗon hen to kanko programme makko no wawano yirte noon ka aduna ɗo laamuji ni ɓe waɗa wono budget annuel programme ji ni fof sitande nden hewti ka naata ɓe senta kala mo be ministre jo be hen ɗo financement mum o ko wana noon ɗon kadi haray ko yon jemma ɗon ɗin programme ji ɗon fof ɗi sendete joni noon haray o jemma ɗon haray hino lutodira ko wattu hombo woni on jemma ɗon haray konguɗi buy hino ari fi makko hino woodi wiiɓe himo e nder suumayen o fof himo egga jinda nder suumayen fof en gandi no dari hino woodi wiiɓe himo ka sappo arano hino woodi wiiɓe himo ka sappo hakkundejo hino woodi wiiɓe ko ka sappo sakkitoro o woni joni haray nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe wanno ha itikaf ka sappo arano ɓe holla wondema hina ɗon jemoɓe ɗaɓɓatan woni ɓe ari ɓe waɗi kadi itikafu ka sappo hakkundejo ɓe holla haray jemma o ko ka sappo sakkitoro o woni haray on tuma ɓe waɗi itikafu ka sappo sakkitoro haray koye on sappo ɗum ɓe waɗi itikafu ha ɓe feƴƴini sallallahu alayhi wa sallam kono noon kadi haray ɓay ko jiccimɓe ɓen wondema haray jemma o koye sappo sakkitoro o woni hay ɗon kadi konguɗi ari woodi wiiɓe ko nogay e goo
woodi wiiɓe ko 23, woodi wiiɓe ko 25, woodi wiiɓe ko 27, woodi wiiɓe ko 29. haray embere hadisiji arɗi ɗin haray ɓa yewtanen na heɓɓanade moƴƴe haray en wawata addude hadisiji ɗin ɗo ko waɗi noon haray ɗi wayrama rewten kono haray kono ko goɗɗin ardi haray hono cheikh Mamadou Nasiruddin Albani ɓen noon ko ɓe jiccini ko ka 27 o woni kono haray ɓurɓe ɗuɗde ulamaul muhaqqiqina kamɓe ko ɓe inni haray jemmo himmo e nder jemmaji fuujaji ɗin ko sappo sakkitoro sabu kanelaɗum maki on taharraw laylatal qadri fil witri min al ashri al awakhiri min ramadan. joni noon haray o jemma ɗo ko on ɗum ɓe maki haray faande laylatul qadri o e fuujaji ɗin ka sappo sakkitoro haray o jemma ɗo noon dewe ɗen fof façon kala no rewirɗa Allah subhanahu wa ta'ala so tawi hawri koko tabbiti e bindi haray gandi sarti dewal ngal jaɓe ko piiji ɗiɗi ko al ikhlas wa tawhid. a laɓɓinayi taw andi e ma laaɓa pos hara wona yiingo ono sarti ara noon hara ko al ikhlas tawa ko lillahi on tigi waɗiri wona yiingo na fi goɗɗum ngol sarti mo ko at tawhid kono noon tawhid ɗo ko tawhidur rasul bil ittiba tawa ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam on tigi joggi kala rewɗo Allah tawi na no nelaɗo sallallahu alaihi wasallam addiri noon haray o tampini hoore makko yo Allah dandu en haray jemmo himo wurnitire juulugol himo wurnitire janngol alquran himo wurnitire jantagol inde Allah hay si ko darsuji ma ɗi janngataɗi fino famadina ka rewtiɗa e on jemma ɗon ɗum noon kadi ko dewal e ganti haray ko ɗum noon ɓuri moƴƴude taw e ko Allah rewite ko fo taw ko ɗaɓɓugol gandal talabul ilmi ko afdalu indallahi min alsalati walzakati walsiyami walhajji waljihad fi sabilillah ɗaɓɓugol gandal no ɓuri julde no ɓuri zakka no ɓuri hoorugol no ɓuri hay waɗugol jihad haɗa ko ɓuri moƴƴude ko Allah rewite ko taw ko waɗi kon ko ɗaɓɓugol gandal. Allah subhanahu wa ta'ala o daani fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat ko adortaw ko ya andu wonde ma hay goto reweteɗo ala e goonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala ko heddi ko rewa kon fof ko mere on tuma noon isnanoɗa bakkatuji ma torɗa Allah yaafuye toranoɗa kadi gomniɓe ɓe gomniɓe rewɓe haray ko ɓuri moƴƴude ko Allah rewite kon fof ko ɗaɓɓugol gandal haray o jemma ɗo noon ko jemma tedduɗo haray malaika ɓen ɓe jippoto e o jemma ɗo ili ka nangue muti ɗon ha fajiri on feera Allah subhanahu wa ta'ala o daari tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr malaika ɓen ɓe jippoto e on jemma ɗon haray kadi wondude maɓɓe sayyidina jibril alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala o janti jibril ɓawo o jantike malaika ɓen fof ɗum noon ko feññingol ɓural makko ngal haɗa wonano woɓɓe haɓe ɗon kadi wigol ko istisna Allah yettintinamo ɗo ko o jantimo ko ɗum wiyete dhicrul khasi ba'da al am no wiide noon ka balawo ko jantagol ko herti kon ɓawa ko huɓɓi tanazzalul malaikatu jibril no tawa ɗo ko ɗum ko malaika ɓe fof wiya ɗo war ruhu Allah on jantitimo yeeso sabu feññingol ɓural makko nga hollugol wondema himo teddi ɓuri malaika ɓe fof aɗaɗi salamun hiya hatta matla'il fajir kisiye noon yowno e on jemma ɗon ha fajiri on feera haray no woni kadi ko watta nden no yiɗi haray fi ko wiyete on ikhtilaful matali e gandi haray ɗum ɗon haray hino woodi lurral mol nagal hakkude julɓeɓe wiigol haray si ɓeeɗa yii ko fi maɓɓe kamɓe ɗum si ɓeeɗa yii ko fi maɓɓe kamɓe ɗum haray layatul qadri ko jemma goto woodi e nder hitande wona jemmaji ɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala ko dani ko tanazzalul malaikatu warruhu ko fiha o innaali fihima ma fihinna si o wino fihima ɗon harayno ɓe be e layatul qadri muɗum si ɓeeɗa kañum hummi hande ɓeeɗa hummi jango ɓeeɗa hummi maɓɓe jango ɓe ñande waɗi wo harayno ko layatul qadri maɓɓe kono ɗo ko wayni ko fiha damir on ko damir mufrad ɗum holli jemma on ko jemma goto haray wattani yiɗi moƴƴa e ɗum noon haray no jeyano e ko waɗtorte no wona wurnitugol jemmaji ɗin jemmaji sappo sakkitoro on fof
woni ko fuujaji ɗin woyna fuujaji ɗin ɗum so tawi woni joni lural waɗi fi argol lewru ndun an a wurniti jemmaji ɗin fof hawtuɗo e sawaba o an a heeɓi laylatul qadre kono si a wi joni an koka humanɗa ɗum kadi wurnitata a wurniti ɗon tun hawre ko ɓeyɗa hawro e sawaba on haray a woppi haray ko ɗum waɗi si wontigol jemmaji ɗin fof ko noon ɓuuri wondude e sawabu haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si ɗi jemmaji ɗo naatino ɓe dadido toon ɓenta kon sadda mizarahu ko kinaya toon anil juhd ɓe dadi ko wiyete ko wano pulete noon daditagol ɓe dadito tono ɓe daro ɓe wurnita ɗi jemmaji ɗo fof ɓe findina kadi sonnaɓe maɓɓe ɓen fof e ɗi jemmaji ɗo haray ɗo nawigol yoɓe terta heɓe ɗaani ɗo haray sunnan ko yo on tigi wurnitude ɗiɗo kañum e ɓeygure nden haray koyo ɓeygure nden kadi wurnitude na yo on tigi wurnitude kañum tun e gandi haray si woni ko an tun ko waɗɗa kon haray kamɓe si ɓe waɗali haray hino fanɗi koye on fof yon waɗu ko so on fof on waɗi ko ɗon ɓota hebbinde e gandi ɗo sawi wari ko goto golli e sawi ko fof golli e gandi haray kon tun ko na gotum heewata haray ɗon kadi haray ko tordirɗen komo bee koyo eto ɗiɗo sappo sakkito ɗon o wurnitida ɗiɗo kanko e ɓeygure nden yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala taqinani haray ɗon heɓgol laylatul qadri on no heɓora alal aqal juulugol geeƴe ɗen julde jama nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki man salla al isha fi jamaatin fa kaannama qama nisfa al layl mo juuli geeƴe ɗen ka jama haray hino way wasi o naafi mo mari baraji naafude feccere jemma on noon ko faa ɗon ka jama ko juulidugol ɗe imam e gandi haray no woodi woɓɓe haray ɓe leeta ɓe waɗa jama haray jama ko fanda ko sen yen faamu si wolama fi jama ko julde juuda nden e imam ɓeeɗa kam noon e yaltanaɓe ka jama na wondema rewa sere na jama ɓe juuli kono ɓural sappal ngal tigi tigi ko ɗa fanda ɓeno ko noon e ɓural Allah subhanahu wa ta'ala emo wawi ɓe jonnude baraji julduɓe imam ɓen ɗa emo wawi wadde ɓen noon kadi haray ɓay kanko emo andi embere piiji ni fof ko ɓe o marno e ɓirta ɗum kono haray koyen faamu moƴƴi haray si wiyama jama ko ɓe koye eto hara o tawete jama wiiɗa honno juuliɗo o imam o ɓe maaki wa man salla subha fi jamaatin fa kannama salla layla kulla mo juuli kadi subaka on e jama haray no wasi o naafi jemma on fof kono ɗo hay riwaya goo no ari wa man salla subha fi jamaatin fa kannama qama nisfa al layl wa man salla subha wal isha fi jamaatin fa kannama salla layla kulla ɗum haray karam ko ɓe maaki haray on riwaya ɗon ko on no firi oɗa haray mo juuli geeƴe ɗen e jama no so naafi feccere jemma si o juuli subaka on ka jama no so naafi feccere jemma joni si o juuliɗi kandi ɗiɗi noon haray eno wawi wasi o naafi jemma o fof joni noon honno no gasa goɗɗo inna ɗon joni a wara min si mi juuli ɗin ɗon haray hande kadi ala important heɗi komi arta mi naafa aɗa inna mo laa ɗum noon ko ɓural ngal Allah subhanahu wa ta'ala okki on tigi haray si mo juuli ɗiɗo ka jama o ari kadi o naafi himo ɓuri juulɗo yitu yondinor ɗin ɗon kadi haray nafoore no e naafugol ngol kadi ɓaawo on tigi juuli ɗiɗo ka jama haray en torondiri etuɗen hara ɗen ñande ɗo honno e ɗe balɗe ɗo wakkeɗen julde geeƴe nden e subaka on juule ɗum ɗon ka jama etuɗen kadi wurniten jemmaji ɗin yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala newnanen wa billahi tawfiq barakallahu fikum inchallahu en weltanike cheikh ousmane andiraɓe ceerno ousmane hafiz en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗe joddi o yewtere